was an natural by me was what here, German common one, ye was why ye did na Dr. Sharp, the demon chaser at Tennessee. What Nasi the no was here, question, ya dear ho doa, a behawa was only to make a Dr. Sharp ho. Now, what to us yet 10 mile so we now found ye. Dr. Sharp, Afisem. Enko bebre mesan. Afimu nyina fe ne yehia zo nim se wakati de ogusu aye adwuma se adwuma kwaso den. Bibia tuatua. Okay. Den. Dr. Sharp the demon chaser. Yade ahodo be na wo hwe wadwuma ne sei. Dr. Sharp de amise dodo na nimyen. Na yade ahabama. Ai firi yanya ya bebre mu hanum. Aba bi wo no mkurampa kurubi wo no ma unya bi ewo so ene de sayade e ma ne bro adwen ene ntiase so na yade de enimgu asiade obi ampese ebi mpo be de ebe to no se obi yare nu obi etu kwa na mo ye bibi ehia na okase na me yare a untimi nka bibia bi stop bibia wo honye di anopa untimi metena ha wo pa wo boss ne ka de enkura na oba na untimi nkasa wo be de no aye program ono so nhwe ne sa netie na nie ehu enwanwa ewo ye ho ne se yegusua eka kire ganafo ene wo ma atwa ye wo abrokire nyina ye ho no no yade untimi mfa yade ma ono ma enko what you say na ye enkrofo bebre nwanwa esan eyo omuhu no ene yagie hudi yagie adurodi na abofo nso edi achi no yesan nso adwondi enti ama bibi entofam na ye ba entro no se yenka yade bi nkirew se wo pepai so a yade wa firi anum nyina de ba nyina yade na ya de ba ya tro okay aha emre nti ebi nso na wa chire aha ni nyina yesa nti wo hwe yade egu we so a bebre ebetima buro be 30 kura what you say ebi ho no ma wo de hospital unya no aduro ewo ho bet wo de ba ye ho no ma me na me ka che se obetimi anya aduro ye wo yade bi ho no ma hospital omuntimi nsa omobọ modern na de ye de ede manipa no bet ye ho no no wo de ba ne ntimi ansa na kese wasan kura eyanim guase kase kura mpo de maye se ya mo atana ka mu aba nanka oba nanka accident bi si ya senk wapira enti no ye nduro nyina no se wo so yare wo de akoba bi enti be nyaye wa china ebinum ebi wo no mo beba no na ye se o ne sisi ni na yiye ne ya o de china enrofu adada no wetie bibi so na ne o ye dro no odi bibi a engo ye dro no woni bibia ntimi nya dro sesi a wote anoma wo ye adwuman wa adwene no enye sharp ubetimi a communicate nioma bebra enya de a managers ni be jao se ana tu abra betena no na ye to mu di agro wa no ana so mba be ye yiwa sanete what you say nti ayi obi ni onu ma osi woni bibia osi oye dro yebesa ne nan na bia ye ne ya no kura ne yebesa ne blade ne nioma atete ho abre bi obi ba me ho osi kuro we mpo de sempo me wira fi kuro na wo ona buka ye Japan wo tira ne kuro mu akuro kase bi wo me wira fi din no so on do no asen side wo tira ho no mo tira praso kuro bi wo enye fosu so adubiase ye ni wa adubiase osesen obi bae na sister ne yare ne nan no waya na enko obaye no ni obechem ne se papa bi otimbo an wo onom no oye adwuma pa na me so oye adwuma ben na ne nan na nko wodo na agwahye machine mu ewura me mfa ne se wu se woni padua skeleton nyina pie de ben na ona na ya na anko nyansa bi animu wati ne meche eko ya na anko die enti na okoho wati ne meche eye na da ana mbisa anse die no ye ma no wose wayi na doa mako 6 na ka baako na ye 7 ene wantimi anyi na mbisa anse no wode twa ni ananese wayi 6 na wa ne de wa na de twa no wati na be twa
me kira ne se azan anko no anko okay se wate ne me kira kwan ban kura anko ye wonu dwumadi ete saa binum ebi ni wonum yade no ne hospital ni aduro abroni kokko eni aduro ni ono no onim na onim a otimi ye ni nyina bi wonum a ye de otu saa aduro no so a obetimi abo hospital wonum akosi time abewu eno a ade no enyai ni aye me wanwa no me wonum se me ma aduro sesi a yatua wasi kire o yatua wonam o yatua ode be dana me mawudi because aduro na me de ma no ebema yade na ede ben akọ ntisa wo no wo ma obi edadawo na oka bibi kirewa sesei especially mama ko school kakra no edu achi no ayo mo nsema den pa na doctor beka ena odi akire ensoso no doctor no ono nsoso no odu ba bia wo doctor se nyina ba enira se bi firi kwalebu ba ye ho wati ase enye enira nko a wo mo ba lebre uko shia doctor bi oye otime kire wo se we die pe ebi abibiduro bi na fafa so enti nira me koye show bi eno mbisa me ho asem se enuro no bi wo no ma se kidney ni ade ena me kire se ndi na minister of health no wonye na adwuma yi because one ma bibifo lances ma bibiduro lances me ade ye adwuma ena say gaftram so ye kese gaftram traditional you know and yes say obi ani meka won say meka adena ko health meka quality food and drug board ni bibia no say yanda means of health say what you say akukwa na mfra brochire bakra om na wo so omhwehwe mu say aye papa na say se obo ni akwachi we ni ayese anentisa ntisa say nipa no de paper ana authority aba no nsa sha ase de ma say ade awo ye no eyayidia enwa se doctor bi atimi eka bibi okay eba se ono na dwuma no ne pen no jesu ode to ho bia biam no okwa akoye ebia beka na space ne wa hye bi obusua de ekwa akire ntino amota space on the doctor say no so machine achi to avoid the race obusua de setam bia no sa na tie afi ne ye de say yini bia ba 5 minutes kura no ye betimi de aya ma ama ayi eni no so aye kle eni ne ekeka ho anasa mo hwe ni nyina ani ni so ani wisi 5 minutes ade amede ba ya ma kura no se papa bi free America o sahe kura mpa ba sada na mabre nti ska no do obetua but me kire nsa mabre mapa akeka ewia nso abo na nani no oso de achi no enko ba that time metimi amanaduro amanate clear e de amano but near me charge no otua ska no bi enti onfa binka ho na ndia me nsore na me nkopɛ duro mra me ba na 5 minutes nani na ye no wisi nse so antia mema ni 15,000 Ghana cedi e wono ma ogira no mo sa woni obi na bae omo twetwe omo sa e na oye momo bete mabre waye momo no wagi momo no ba ye gusu ntigi sem tuka ena mtuko bae timi tuk mi tuko bae no woti wono mo na ono so ti wono mo na me ye yi na me se wahu ne dodo ketu bi be yese yo enya atere ma wo kete bi be yese so te se drop na me de gu na ni we so na me de ba akosu gu anam be ye 1 minute time na me so omie afi obi e ba ne sa na obie sa na eso be no kusu because nsuo wo aduro wan so odware nsuo kura na ekọ nsuo wo aduro nti 5 minutes na kire se enframe fa so no afi ye to no sa me ho no no on se etise on se dan efi ayeye 70 by 100 nti 70 by 100 no 100 tentini mu no o hwa ade wo no sa ni obeka ne se wayi na wa kire no ha no 100 feet no aso de wo wasi mama ya numbers no ne ko numbers bi hia wa na me say afi wa to no ma no no nka se bo ne nsem ya ne o ma bia bi gise obi wo no ma na ne ta ma so oba bewu apa frɛ no me na me ka kire obi ba ye ho obi frɛ wo anɔtwe wa ba enya nko obi o interview me wo ayi Adom TV FM nyina obi frɛ o sɛ
me my drama no anye ya mema ayi 500 million. O numbers ne yesa ne yanko. Numbers no mienu e na wo TV na ne mo. Guso. 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96. WhatsApp the no na 020 489 7454. Okay. Ya wakasua. O ba ye wono mafa kasua ka. Na si wo overhead na se. No asia fa na ekọ new market. O fa na ekọ new market aso be si ADB bank. E ba akopẹ na wakasua. ADB bank. We see wo no ma another building a eto aso fa answer right here. Fitting shop wa ya no am na ye adwuma. Every day bi am ye adwuma. O ba consultation ye 200 Ghana cedi. No abo anwo aka ho. Yeah, that's it. Ebuson say Dr. Sharp the demon chaser Adom no watch bibi wono kaso and to do what my numbers na so dey agu screen so mesro wo nya pen twa fa phone ni twa wi a na wa frɛ no ebuson me da se so waka me ho na me kwa ide ma men kai wo say Ghana Post say adwuma no mugu so ye akyɛdeɛ ne niema bi apɛsɛ wo de kɔma wo dehye abrochi member bia UK Europe, USA, Australia, South America, Asia, and afe ebibre mama ni nyina no Ghana Post beche akwa amaw wo mo rape edi wo draka ho no de akọ eye batakari kente kaftan wo bia wo Ghana opamade ma nkrofo wo abrochire ene Ghana Post fo di nkita opam wi a wo de from omo abetu moto abefa ne ma na package no de akoma nipa na ma wa ebo ne da form esan ye safe Michelle Facebook no ene Instagram na Twitter at Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ ye one word and I feel betima WhatsApp your monsoa 0542527004 0542527004 Ghana Post also secured smart deliveries na me ko memfa awoda pawe entwa so me dofo ba ko say me wehye ne papa a happy birthday also happy birthday to the man who has been there for me through it all na opanyini Isaac Japan ewo Ensawam Road Church of Christ wasi awoda passion konkoma if you wan kasa wonu abe ma kobna fran antemage afi yankasa yenua ma Sarah Barbara Derek Ekosam Mami Jane omunyina se omo we show happy birthday Isaac Japan Ensawam Road Church of Christ ushiamia eya frame anochewa ba adwa se wa yeda se so gusu hwebedwam akwasensia ebetena se mampensempensem mu atwa so na mamenka o se sister Sandy bi ye guy nso tu ya lie ai ahosepe ono so de ba makra